Miyam kita mukta ngasih topik conflict not going to end unless ada ke dot check kaino hai kanda condition doi hajar ke aduga ngasih topik se masih lay riba Manipur thui ba irang se masih pak loi khiroi maram di hai kanda kokomina thambire se center na Manipur da thui ba masih conflict se kokomi ke site di masih tam se masih proxy war ne aduga masih proxy war se karam kanda loigani hai ba kanda cookie chin terrorist sing sida center na piriba support se hek handok tring di masih conflict se masih ihau si warausan purakpa ngamoi hai se masih thamakpagi wafam ne aduga yes kokomi amarom da hadi civil society organization mayam yaura kanda maroin handaki issue sida mang tharaga changjan biba adugumba civil society organization ne hairak pai se study mayam torungani aduga sequence of event jeng bakanda 3rd May 2023 hek horupatagi matang sum jeng bakanda maroin ihana chin cookie narco terrorist cyber masigi tek se kokomi site gi tholkhibane irang horakpa yam kanna kallingi matam dudagi aduna pangai hairakpa pangai haijen badi oido mande aduga adum khara adum liklam chingge sum maga lai lan sigi mayon harakpa kanda irang sigi mayon harakpa kanda yam lingna aduga sigi rang thokhiba thokdok ta Kangpokpi district ta SP masa makok kai ribane adwai du da Kangpokpi ki town du da law se ngaktang gi oina di sarkar gi lenga ki oba law and order si leitaba aduga magutu gi matang do law and order si paining ba mi sing na thola kanda nomai acho bu pai ba sing na law ba yam kan ba sing na ngaktang gi oina law paichalluba adugi makha tarakpada madu tawba honate ka haibagi action sing su uba phangdaba swai gi area se sulupkana kanona kokomi site gi ngarang thambirak pase press briefing amada thambirak pase Manipur da thoriba asigumba irang se proxy war ne haina takpi aduga masigi proxy war se center na chin cookie narco terrorist sing se hek support to lep ring di irang si faroi heavy condition duni adulona masigi matang khidai thamai se kai deino aduga maroina support ki kari wafam laabnina swai se kayam serious oi haiba ma aduga Manipur do hoji oiriba phibam haira kandana ngasi ngarang do nongi khon thok tabagi wani adu umkhatna ba haitare umkhatna ba pen da ba thokdo wathok sing se yengu da yam pen da bagi phibam am de dum oiri anoba governor lakhiba security review meeting pangtokkiba wafam sing kari sing thambirap kanda pumna khana charakna tanjani loni yangbiri pupur Sharatchandra Sharma impact news ye man hundu taram moksari lonen ngasigi man hundu saruk jabi gador case sing di han bada igi yet thang bambiri base Khuraijam Athouba working president IPSA ni ai han bada Athouba taram moksari aduga Athouba oi de lengjen biri base Ningthoukhongjam Satyajit chief bureau UNI ni ai marup Satyajit taram moksari aduga marup Satyajit oi da ai gi hi ekta tham phaminajari base Professor MC Arun Department of Anthropology Manipur University ni ai oja rom su taram moksari Athouba dan lak chap ta Athouba maroina kokomi site thambiri ba line se yam tang han janong ge Athouba nen chimpa puramanen khali chin cookie narco terrorist di aikoina khangjarak pada aikoina field reporting torok pada irang yam kallingai ibo yam sumang lila sanglenda miyang mi pang to kanda yanan basi masigi lalung sidi masigi irang sidi masidi kanglup ani khaki natabada yausallaga tongjallaga angak pa phibam do hele aduga masida kanna yaurse chin cookie narco terrorist sing ne maswai se laksan da yaro hese matam dugi khonjel henan thokramne aduga ngarang amuga mukokomi saiti haibirak pase chathariba la masigi irangi lalung sidi masidi proxy war ne aduga masigi proxy war se chin cookie narco terrorist sing se center na support piba dongna ma tawri se masi handok tingredi masigi irangi laksan banga mo habani yan number opening remarks Athouba kamai thamini tasar masi han bada koi handak koi impact tv na pangtok pikiba mega manu huntagi adugi program du su ai sagi mai ke digi yam mixing na whole dynamics gi yamna critical oiba apot mayam mai mayam da thamjakre yes mayam na sumadu yam phajana circulate to biduna mayam na yam phajana akhoi tongana madui part to thagatse yam phajana mayam na ubi re hai tare aduna madu amukam hanjan da bida hojik lakadori si proxy war gi chap chaba magi evident oiraba character magi leriba koi ground gi leriba situation mayam se masidi already established or lay have miyam su loina hojik khangabani aduna madu officially kamaina masi khoina kamdongna
karamba level da pukhatla kanda hairiba masigi pochi legitimate oiba claim ni habisi proof to godage habagi ja technical oiba part to adu da ngai rabani okay adu miyam gi thamoi da wakhal da experience da media housing gi magi lejariba magi reporting the record ta mi khudi magna loina mak understand di tawrabani pot si proxy war gi pot ma yam chawna yaure habisi leirabani madu legitimate oina legitimate claim am ohenna bai damakta akoina kari to godage habadu je koi kokomi gi level da su ko yam kana khanajari masi ai akoi athubada soidana masi akoi establish tawna ba koi chapchana koi sem saraga koi tawgani habisi masu ai aduma ahama thamjage proxy oibanina ai amtanga sengdok chani please madugi sem thoram du da ai chakra batung da koi gi NPP gi represent tawga lakpi ba koi gi kanona hanagi koi gi deputy CM su obiramba koi gi kanona Norem Joy Kumar na oinam Joy Kumar jumnam Joy adoi duma ina haijening bana numitu oire thamgiba masa yaw to badina yam kana chanjulu ragadi my lale ai yaw dingi da hair ka dok suruk no lale na ka koi wafam nate masana mana haibdo adi DGP oijaring e tawgibani adu sinin haibase sugi matang se masi aina haijari di proxy haiba pochidi masi officially kanamtana acknowledge tawro okay proxy haibasi di kanamtana kilawna khudomi namaga silere tu na puthokudi amta ngammo aduna hariba pochi proxy ni na ma na su ujada dana khangjada dana iba DGP oina yawro phawda poto understand tawba ngamdabagi proxy podama yawro New Delhi dagi proxy oina chang podam oibani na khangdri neba adugi potuni aduga proxy ne hije koina kamaina kai de horke ha kanda ngasi ngarangi sidej dai koina manifestation si yamna akiba mongda manifesto rodagi akoi miyam de yam hena keno ma lakpagi wani but sigi laiba proxy gi nature ji kadai de hoge 2005 de hoge 2005 sida Assam Rifles ka hujiki tin cookie narco terrorist group sing siga makhoi ji ahanba in principle da suspension of operation si unofficially moi masen hana tongne but they are actually suspending operations where there is actually no operations okay operation sunglai lei hidam form khoi gi situation namada operation suspend tawrim ne proxy hori ni ko 2005 da hobuse kam do ge ha kanda 2007 da koina khanjaba ningjang bajaba phawda masi ai tongan ba sourcing dagi su verify tawi official oba government gi source khara da ai verify tawje hai tare just mai thodom thoki hai Assam Rifles na di moiga understanding tawre mobilize tawre adui mobilize tawbusida mi 13 khak yawba khoi gi group yawri mi 13 khak yawba mi 32 khak yawba kun gani thoi khak yawba kun thra khak yawba group yam yawri ko moi kun manga sida ada si mobilize tawro mapangan sagalak pase si sagalak pasi Assam Rifle initiate tawro mo si tawre adu khut thanadre da operation suspend tawre ha adu sumna kanda state government di under confidence pusalamdre state government si inform tawde state government si completely in dark ne matamdu na mo inform knowledge leite aduna state ki leijari ba rapid action police force koi me amna ji commando ka hainari ba makoi gi di 2005 6 7 haibasidi makoi yam aggressive oi ba counter insurgency operation chathaba matam ne fake encounter ga su yam kanna chathari ba matam ma khak ne ba swai sidi yam kan ba irang yam kan matam ne ba aduna hairi ba sigi matam sida khoi gi leiri ba RAPF commando gi kangbu sing sina cookie militant singse cookie militant ina Assam Rifle understanding leira me na moi freely operate tawba horokba ada commando gi singi site gi encounter khar tawgi ba lei hai adu tawbudagi sidi state government sisu under kano da pusan da yaroi and state ti proxy wena pusan badi yaroi damnina discreetly tawba yaroi damnina formalize tawthu asiena 2008 ta suspension operation je formally execute tawbane hairimne proxy hore ne du dion Assam Rifle sahi hum se cookie militant sing si without any formal agreement without any koi publicly thokpa official agreement ama yaudana operation suspend tawraga makoi sing da punna soldier to soldier moi leminaraga thabak tawmina lermine state government khangandana state sigi territory manungda aduga deploy tawriba Assam Rifle si in aid of civil power state ki leriba civil administration si aid tawnana ba civil power si aid tawnana ba deploy tawri ne di hairi ne adu moina state kan thoga matamdu da initiate tawi hairi ne adu targadi hairi pochi proxy ne na lori do manum kaino jahi yong ki proxy tawro me proxy si
expose to bahor pa or madugi consequences lak padagi amuk formalize tawraga formal proxy mong chathabane aduna 2008 gi chathara koduna 2000 hojaki 23 bawdadi almost 19 years 19 years si pura ita groom tawraga nurture tawra lak koduna kam tawraga kanda high riba armed group militant narco terrorist group mayam se makhoi gi power si chingi jaga si completely more dominate tawsale administration more control tawsan kre international borders dagi like all form of transactions si moi gi kuthang da loi tawro moi revenue generate tawre adudagi sum mapang chen kangkhala kuduna state ki power si moi pai dia rakta dana state ki power si pai dana bana assembly da narco terrorist group singi leaders singi mai nupi si mla win thajal ni mai mari mata thajal ni maku bok thajal ni moi gi kadar thajal ni huji yauri si da phare yauri huji ki ongoing ruling government sigi assembly sigi MLA sing si manung da high riba narco terrorist group suspension operation ne na tawra lady group sing se sigi mi myam yauri masi India government na khangda banate khangna tawhali ne that is called proxy huji akoina yawi tawi na haira gasu e tawde sidi mi magi democratic right ni mana bole puduga magi husband na terrorist leader oi buduga mari le adu moi di wari saraga koi ga understanding leina bani ana sidi magi democratic right citizen oiram na kuma kane because it's a proxy they will never acknowledge it aduna hairi ba sigi port mayam se sum chathara kanda ikon bada Manipur government la kanda ni Manipur government gi 2017 da regime change tawra kanda government se la no government nam la hai ba government se lang matam da di they have initiated some critical steps adugi steps sing du ne ba war on drugs campaign tawre moina somda narco terrorist group mayam na pura completely manage tawraga operate tawraga moina generate tawramba opium poppy cultivation narcotic business mayam small arms ki business mayam illicit business mayam cross border business mayam transaction tawramba si masida achoba hindrance am oire number 2 the illegal immigration detect tawba over the past 19 years proxy gi hek suspension operation horuk padaina ngasi ngarang phawgi sigi 2021 22 sai phawgi 19 years ki tenure sidesda sanga khriba illegal immigrants mayam si administration si moina completely chingi moina dominate over district subdivision mayam si dadi moina back door dagi aadhar card voter list chanjan ba village chief sing gi mai maming si silje lawra phuraga enroll tokshan gi ba mayam si toroga anoba village mayam ma population implant to horok pane adu expansion du ne ba kangpopi da over the past years da 996 villages illegal villages identified to in state na ise so atwai ki area maroina sigi me ai losan jage proxy war gi chap chana khudam changdum puto erdi madoi di oragadi yes puthong no ba sem sabagi area ni tawdu yes evident mayam leire sam hare kanda adu lakada bunu sing da tangai farak tragadi adoi bo sem sarak pani tawdu bo khara loin khangba khara loin uba ngaktani athawa ing adoi da khamjari se athawa matam se marona maroi ba sing thambi khre so now la edi amtang hanjan jage matudi masigi chathara iba masi conflict se masigi proxy war so called masi hek support to we left ngai di faru habani ojarun horen conclude to the horen audience na na ta sa tum chai ra ne ba comment okay please mana ta laga mi point lo selan den chai bi ra ne ba adu ai lo sin jage ba aingon chai du athabu no ubi re ba ai kan thok ho ra ai na haijari di hai ba sigi poche la kan da state na lori ba decision sing se there's nothing wrong illegal immigrant detect to thok pa si state ki legitimate right ne illegal village detect to thok pa si my legitimate right ne ba forest and growth to ba evict to ba si legitimate right ne ba sigi legitimate right ma'am state ne exercise to jarak pada center na support to wi mahota adu commit to riba armed terrorist group to endorse to roga ngasi fawda india government chahi ni khangi se this is called proxy okay adu ai dom phajari adu ai dom khamjarage allo shalage aduna sigi poche leibani na hojik su kangpopi thodok si yengbiro state ki police officer ama assault tawraba bleeding tawhallaba punamok se tawrakanda maduda state government ga armed chin kuki narco terrorist group ka air part thamaga center ne yengbuse siden ngak poken mom leite ba okay so India has completely delegitimized the existence of the state government of Manipur India government because they are carrying out a proxy in this region. Thank you so much. Mathang nong lang sige tawgi di yes. Maruina illegal immigration masak khangtokpa madum phom chana muk tadokiba ngarang makta su pawda buding asi yawani ngarang nungden tawgi di border round more rom da har kanda Myanmar side tagi
चंचल लखिबे इंडिया की साइड हाइबा इंडिया साइड से केनो हाकांदा मणिपुर की बोटो तोन मोरेदा चंचल लखिबे सिंग करी सिंग मरोय चंचल लकाना मथंग मथंग यौरकदोइनी तौबुदी मसक हाना खंगदोए अदुगा लेंगा की साइड तगी अदुगा मखोय सिंग से मु ngasi ngarang se mu mafamda mayumda mu halankiba aduga yes condition amana lanna maram orakanda mayan madasu phibum se amna tada ba haite am charangna aduna maram orakanda changak pasing do humanitarian ground da madwai do ngak changbam piba changjabam piba makoi bu awat passing kari sing ngen biba adwai do state amoina tawgani aduga kuina aina yadaba mission kari sing do kuina leithan badi madu tawroi habi wafam ni sim ni sera x ta thambirak wafam se immigrant hare kan swai sini oja arun maroina kokomi gi hanan ba masiki wafam se kamai obi maroina proxy war si proxy war makhalam ne aduga masiki proxy war manung stai da masiki irang se chin kuki narco terrorist sing se center hek support to bolep jingge di masiki irang masiki thodok wathok se sungloi loro hebani oja kamai obi ge ai koi no proxy war ai sigi mage tongan ba technical definition khara lai madu yongna kupna chathadra basu ai koi da sahi muksida sahi amaga tha manga taruk se masida yamna tuina hainaba pot amadi narco terrorist cookie narco terrorist cookie jo narco terrorist ka haiba term khara di ai koi na circulate tawba se ai koi uri aduga kokomina public meeting amada su cookie chin cookie narco terrorist cookie chin narco terrorist ki pot sa masi ai koi yaning de haidana haibani khara leraga proxy war gi pot sa lai government of manipur na su maruaina chief minister na masi gi terms proxy war haibadu nataba ekoi gi narco terrorism gi kari gi potsa masidi yamna toina panbu ui kokomi na ngarang haibiriba amade hanak se hi atha kharagi mamang dagi haire iba proxy war gi masigi potsa masina chummagade ai koina mase kamaina thengna gadagi yes proxy war se thengna ge haibla taragadi cookie gi micham mayam singa sidi mokoi jo koi dong na victim ni lan chok na riba or proxy war do adugi marum da leiriba mi sing du na ai koi gi shu da leiriba natraga na anuba thokla iba masak maming na idriba cookie militant sing asa masi proxy war gi behind the leiriba hen du na mateng pang ni hairaga di ai koi na taina ga du ri se kadai da no haibi gi question na ma lai number 1 number 2 war on drug na poche to an bani adugi thoglai be irang sa masi government of india na khangna natraga khangdana action tawdre haiba aduga on the other hand government of india na tawriba pochidi law and order gi pot ni masi gi pochidi communal riot ni or ethnic tension ni ethnic politics the based obani haiba adu oiragadi magi state government sa masi aikoina kamaina ugadagi proxy war ni na hairiba kokomi na proxy war ni hairiba manipur ki miyam na or misang central government ki forcing asa misang ni khai nai haidana hai loriba manipur ki miyam na manipur government se kamai no ubam thopage maswai sidane ba proxy war ni hairagadi aikoina cookie miyam da natraga cookie misam da natraga na shu ga sidi pi horaba natra ba doidi yes adu arabudi achoba kaino sa force ado natre madugi force o government of india amadi natragana government of india khangna natraga khangdana makogi central agency karana magi marnai oiba pota tauribra natragana terrorist akari narco production tauba narco gi threat ta yauba drug lord eta hairasin yes drug lord sing asina sijinnaraga government of manipur ge against the torpani hairagadi khut thagadori sa adugumba drug lord sing ju da thabam thopane so adu araboidi hairiba mayam sing sida aikoina yeng ari di government of manipur na sigi line sida
नार्को टेररिज्म की नत्रे हरगना ड्रग लॉर्ड की माइकई सिदा अखोइना लास्ट 1 and करी हाइनी 10 months रा नुमित चात्रुक निमुक्सा मसीदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिगी लाइन सिदा करी सटक्रके war on drugs हान 2023 की ममांग दगी तौरे मधुगी इफेक्ट होइना 2023 की इरांग पुलप से थोकने ना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न हाइजबनी ना श्री बीरेन नसु हंजन हंजन पोस्या हाइग्रबनी ना हाइरिब सही अमग था मापन तरा सिदा ड्रग लॉर्ड कयागी ममिंग मथा लेफम अदुगम मखोइगी ट्रेड रूट सा मधु कया यामना आइडेंटिफाई तौरबगे अमदी मदो मधुद खुद थाननबा मणिपुर गवर्नमेंट करी होनखरबगे नत्रगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा करी एडवाइस तौरबगे करी कन्विंस तौनब होनद्री कइगेनो नत्रे हाइरगना लेना नखोइना सिगी मफम सिदा ड्रग ललोलिब मीसिंग ड्रग की पैसा थादरीबा पॉपी मनी द सर्कुलेट तौरगा प्रॉफिट लौरीबा मीसिंग अदो मधुद खुथाबै महुत्ता नकोइना इंडिफरेंट ओइन लेडी से करीगिनो हाइदना लाव खोंगबा याद्रगन रिजाइन तोगेन हाइ थारेना पॉपुलर गवर्नमेंट अमन लेना सिगी पोचे खुथिंजलकबा पॉपुलर गवर्नमेंट तुना कैनोसिना मागी चीफ मिनिस्टर सिना कैनो से यूनिफाइड कमांड सी पायरगा मधुगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट तौरगा पॉपी की ड्रग की नार्को टेररिस्ट अदो थेंगनब डिसीजन लौगदबदो मंगोंदगी अदुई फमदु लौथोक मतमदा अदुदी यारोय आई वार इज गोइंग ऑन वार हाइबसे पॉपी कल्टिवेशन की पॉपी प्लान खर यानथटपा एकर खर यानथटपदु नतेब मधु यानथटपदा एकर चाम यानथटले हाइब मतमदा एकर चाम दुदी कैनो पैसा यावददी यादबनी मी यावददी यादबनी मधुगी सेंथंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट तौरीब मीसिंग अदो आई फानबो होनरी अदुदा नंगना कैनो से यूनिफाइड कमांड की कैनो से अइंगोंदगी लौथुइसे कइगिनो हाइदना मुखाइना गदब नत्राबा आई पॉपुलर गवर्नमेंट अमनी अइंगोंदा मेजॉरिटी लेरिबनी अदुगा आई से सुयामना मिनिमाइज तौरी से करिगिनो हाइदना मफी कनगदब नत्राबा अदुना अइना थमजनिंगी पोते प्रॉक्सी वार हाइबसा चुम्बबदी प्रॉक्सी वार असे न्यू दिल्ली दगी डायरेक्ट तौरे इब्रा नत्रगना कैनोदा वार लॉर्ड्स कैने ड्रग लॉर्ड्स सिंग तौरे इब्रा हाइबदु आइडेंटिफाई तौरगा मधुद खुथागदुदी मिसम यामन नतेब अखोइगी खुन्गाप मी सिंगगा ngamba नतेब खुन्गाप ngamisidि खुन्गाप कतंगनेब अदुना इनविजिबल हैंड सिंग अदु थेंगाइनगे हाइब तारगदी आइदर मियाम से पुलप होगलगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर द कैदोरिनो नोइ तुमिन लेरिसे नोइसु कैनोसिगी एजेंट होइरबरा प्रॉक्सी वार की एजेंट ल नोइसु नोइन करिगिदंगते अखोइगी इंटरेस्ट द लेप्ट्रिबनो हाइबम थोकपनेब नत्रे हारगना न्यू दिल्ली से निकदब मोंगदा नत्रगना वार लॉर्डसिंग अदो निकदब मोंगदा अखोइना कैनोसे तौगदबनेब अखोइना हौजिक तौरिबसिदि फ्रंट लाइन अमा थम्मगा अदुदा नोंमै कापनदना साना लेरेब उयोक्सिंगा कैनोगा सनाबी करियबा सना साबीगा नत्रे हरगना कदांगनगा अदुगा हाइदना नोंमै काप सानबगी पोचिनदि सिमाइ तौरगदि सुंलोइ लोइसल्लोय हब ई प्रॉक्सी वार सिन चुम्बा तारगदि नार्को टेररिज्म की डायमेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिन चुम्बा तारगदि तौरिबा एक्शन सिंग सा both government kisu as well as people of Manipur kisu kunngakpa singisu tawriba action singsa mase appropriate oida direction number shori habni appropriate oidi chana fatri habni sam direct kan du yes high river pibum singina tasin oiba taradi paikhatliba thabak thodu singsi mayon si chumibra haibagi anoba wahang ama thole marup Satyajit आई क्वेश्चन से हम सांगदबिदा यस हुजिकी हाइबगी मरोइना थमैबा वासे प्रॉक्सी वार मा स्वाइसे एंडोर्स तौइबा तौगिदबा दुम थंबी यानी अदुगा मरोइना स्वाइसिदा कन्ना इन्वॉल्व तौरिबा हाइतारे अतोप साइड अमदा कन्ना इन्वॉल्व तौरो चिन कुकी नार्कोटिक सिंग से मसिगी सपोर्ट से स्टॉप तौद्रिंगैदि मसिगी कॉन्फ्लिक्ट सिदी
अने मोंग सानबनो अमने अदुगा चप चाना लोइसन बैदुरी लोइसन हाइबने अदुगा ओजा अरुण अदुगा प्लस अतोबन थंबिगिबा सिंगी करिगी मतंगदुदा करी ओपिनियन थंबिबा यागे दो प्लीज टेक योर टाइम ओजा सर याम फजन थंबिखरेको मसिसदा आइना हापितन थंजनिंगसे हौजिक फाउदा अखोइन हौजिक थेंनरिबा कांगु हौजिक मणिपुर इरांग थोलिबा कांगुसे मसिगी बैकग्राउंड दा हापितन आई अबदा चचगे प्लीज मसि अखोइना इहान हाबदा मिचम मोइना हाइदि मणिपुर आइसि याम फाबा लमिना तुरेन मखन मखन चेन मनिना एवरी सिविलाइजेशन अदगी एवरी कल्चर एवरी रिलीजन सिदा लोइ फ्लोरिश तौरिनी महम सिदा लोइ हौकिबनिना यामना वेलकम तौबा लम अमो ओइबनिना मफम सिदा लाइखिबा हाना लाइबा कांगु मयाम दोइदा अखोइगी मसिगी सेपरेट कुंबा मसिगी इडियोलॉजी से मसिगी से लेरम तारबसु मतमदुददी लेतबिदा मसिगी करम कांदा मसि हौगेना यंकांदा मीसे मखन अहुम थोना खादोप याय है अखोइ हौजि इरांग थोइबेसि इजम चमना लेरमबा मणिपुर लाखिबा कांगु अमना अखोइगी नर्सिंग मतमदा लाखिबनि हाय मतंग मतंग हाना मतंग सुम लाखिबा तारबसु लाइबा मयामसि मरक सेसिदा 1980s दगी कांगु खर थोले मोइ मरक सेसिदा मोइना करी खलके द 1980s दगी मसि कमाइना हारके हकन मरोइना कोमरेम यूथ फ्रंट सिंगसिना अखोइगी मचा मचा कुकी सिंगसिगा तारगा लेबा खुन मयामसि करी हेगे द 1980s 90s साइड अखोइ बोथादब फंगद्रे हाय अदुना मखोइ सिंगसिना अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन की मणिपुर की कनो सिंग एडीसी गुंबा अदगी एमएलए इलेक्शन गुंबा से मोइना लोइना सबड्यू तौरगा मखोइना सुम पाइगिबे सुम लापा कानसिदा अख तम तम 90s अदाइदगी इंसर्जेंसी अखोइना इंसर्जेंसी हाइबसु यारो मर्सनरीज मूवमेंट अमा याम कना थोलेबा मसि थोलप कानसिदा ग्रुप अनि थोलेबा अमना मणिपुर सुम थोगा पैसा तान मरोइना मसि पैसा तानबा कांगु अमा गेंग ओइदोइनेबा कांगु अमना मसिदा अखोइगी सेपरेट की वखन लापसिना अदुना मखोइसे 1990s साइसे याम कना मोइ मसेन जु क्लास तौइ मोइ मसेन जु याम कना खनै अदुबु मणिपुर अखोइना थेंनैसे कनानो हाका हजि खतना बसेदा नसागे लोइना कापथोकरा कांदा सुप्रीमेसी पाहौरिबा कांगु खरना मोइसिना लोइ डिक्टेट तौखरे हाना लेहौरिबा इलेक्शन खरगा तौबा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स त यौबा कांगु दुना तबा मखोइना पाइखरे हाइबसि थमजगेबा मसि मयामना कराइदि पागे हाकांदा 1993 साइसे मसे परुलेन खुंथक साइसिदा अखोइगी नागा सिंगसे अखोइगी मरुइना केएनए से मतमदा केएनए से बर्मा रोमदगी लागा मोइ अटैक तरो मिसे तम तम हापा होरे तम हापा कांद्रे मतमसिदा मोइ मतमदगी चेयरमैन केएनए हंगले नाइसिना माने डिक्लेयर तोय अखोइ स्टेटहुड अमा म्यांमार फंगनी अदुगा सोमना ग्रुप अमा फैक्शन अमना मणिपुर अखोइ सेपरेट कनो फंगनी अदुना मखोइना मसि कदादा डील तौबा यागदगे दे मोइ सुम अनबग थेरपा कांसिदा मखोइना मणिपुर दा मतमदु राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की अचौबा मूवमेंट अमा लेबनिना मखोइ सिंगचुगी मोइदा सपोर्ट तौबा मो ओइरगा मणिपुर ऑपरेट तौबा कांगु दोगा मोइसिना मर्सनरीज ओने सिनरगा मोइ मणिपुर तम तमना मोइ सुप्रीमेसी अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन चंगबा मफमदा याम थाजबा अखोइ मणिपुर ऑपरेट तौबा कांगु सिंगसिगी याम थाजबा मर्सनरीज मैम ओइरेबा मोइसे मदुना मसि निसंग मसि मतमदु प्रणब मुखर्जी 2005 के लेंबिरेबा माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तवी अदुम हाइबदा माना याम थुना खोइ सस्पेंशन अमा तौरनी ऑर्गेनाइजेशन निपानगा मदुदु कुकी किसु यावी माना मतमदु मोइ मनुंग दे मोइगी करिगुम यानर अदु 2008 ता लापा कांसेसदा मसि अखोइना थम्मिसिना 2008 ता लापा कांसे मसिसदा मखोइना मसि चेरक्सिदा मखोइना ngasai एडमिनिस्ट्रेशन खजनबसे मसि करि यारके काय कांदा ngasai एडमिनिस्ट्रेशन लो कांसेसदा अखोइगी टैक्स कलेक्शन स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से अदु सिविल सोसाइटी हजि मोइगी ऑपरेट तब मैम से मोसे कमाइना सिनर के हाइमतन अखोइना याना मोरेदगी मोइन एक्सपेरिमेंट तब हवेबा मोरेदा अखोइगी हिल ट्राइब काउंसिल नम लेबसे मसिदा हिल ट्राइब काउंसिल से मखोइना मतमदा केने सिंगसिना मसिदा मोरेदा चलिबा ट्रेड मसिदा तौरि मैम से नखोइगी थ्रुदा लोइ टैक्स कलेक्शन तगदबनी इलीगल टैक्स एक्सट्रैक्शन तगदबनी हाइसे केने न तौनी अदु मोइगी ममांगदा कनान तौई STC na taweba masi sum chathak pasina masi je sum lakpa kana masi kampupi da matou tame kampupi tawre churachandpur tawre aduna masi mafam khodi makta jiriban mafam khodi mak sum tam sum masa santora kanda akoina urina hojiki haiba atai magi marmakta thelakpa mongoni janing da ma'am maga UKLF ka yam toina kapni moisi loina kapthokhraka moini supremacy la akanda haiba kangu se masi sina kana oidamge ha kada moise achouba अखोई ड्रग लॉर्ड सिंग समनबा म्यांमार गा समनबा अरे मोइगी पॉलिटिशियन म्यांग सानबा अदु मूवमेंट अमद योब कांगु अमना मणिपुर दा मखोई सिंग सिगनी अखोइना जि दिल तौरिसे हैना मदु हाबे समनबा हाना हाजबनी हारकांदा अखोइना जि थम्मिसिना मखोइगी सुप्रीमेसी से क्याम थिना योखरगे हाकांदा मखोइगा सागी पैसा 60,000 करोड़ अखोइगी मणिपुर गी बजेट 40,000 करोड़ योगदे 60,000 करोड़ सिना एमएलए दा अदिगी लोकल इलेक्शन दा मफम खुदिमक्ता मखोइना लोइ डिटेक्ट तोरकपदगी हौजिकति मसिना कदा रिफ्लेक्ट तोरक हाय मतमदा मणिपुर दा हौजिक इलेक्शन लेबिरिबा 10
कुकी की MLA से मखोइन ओपन स्टेटमेंट द मखोइन हाय अखोइ करिब त तौरoi अखोइ दि होजि के हारिबा ngasai wa lije ki ba mayam loino sabtha namtha kharaga leiba organization mi khara leiba se masi sina haiba ke tawni haib aduna ngasi akoina thengnari ba ja sat akoina ngasi thengnari ba ngang ko komina changdori ba kanggu se hoji ke haiba kanggu sine ba haji haiba kanggu sing se makhoi gi motive ti karino hai matam da makoina haiba pot se number 1 unrest leri ke moi action se to ba ya de unrest pa me karino hakanda unrest leita di disorder leita di makhoi operate to ba ya de ba करिंग लेबाग इरांग लेबतारी महमदुन एक्सटोर्शन लाई नोमै पुसलक लाई अदुना मसिगे कैनो से अनरेस्ट की फिबम से सुम पुस तौरगा लाकपसिना हौजिक हौजिक मणिपुर की प्रजाना मणिपुर गवर्नमेंट अदुगी इंडिया गवर्नमेंट थंगनरिब से मसिगी याम साथीबा याम एडवांस ओइना थिंगबा अदुबो याम एडवांस बेसिदा मोजे फत्तबदनिको वखत याम वांगना खनबा कांगु खरनी अखोइ हौजिक थंगनरि से हाबिसिगी मसि ताजरकपदा खोइन तानरिसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मोइना यिंगबा मोइदा यिंगबा एंगल से अदुगा मणिपुर की इंडिजिनस people le yeng bengal se kedo hungdok ba matakar oi ha bi thamjani kai ha kan da manipur government gi akoina sum wai sanna ba da any mapan gi khangde ama khangde delegation me am lak pa se moina akoi gi indigenous people especially maitai de moina waro ba se akoi gi right to self determination si gi movement me am leiba si leiba aduna mokoi de thajai anu je thajade ka ha bi gi kari ba ma sum ui ba masida akoina haining ina center na su akoi je differentiate ta bodam mi haiba ma movement haiba ma organization ama akoi me se tung pula pun bana te ba in right to self determination amal lai haina manipur ki political akhoi gi hangover ne ba thaina independent achob asiatic power mo magi madugi hangover lai bagi madugi achob movement amal lai hana entire mass to moina thajadana yeng bado madusu langani aduna makhoi ne yeng ba se mapan gi ngasagi kyam sathi badu sum support toroga akhoi gi seja hana gi lejaram ba kanggu da moina thajadana yeng ba se masigi magi gi ma yeng ba len se masi lokthok pa darkar oi ha bi thamjage ba sigi cherak sida khoi na mo harisina Manipur government se masigi hoji haiba khoina haiba mayam se center da aruga decision body da kana kana logi haiba se chatlaga kana ga wai sana doino kana ga tawdoino haiba se masi yam choba strategy amani haiba se ma thamjaninge ba aruga masiga yam nungai bamna masigi matang da khoi gi thaida kipjena na nupa ma masi akhoi gi sigi entire movement sigi matang da akhoi manipur gi adagi moina kamani separate administration gi matang de ibagi masi ibagi mating paung kholoina sum yam haiba masi sum thijala kan dani last masi taijang haiba myanmar dagi ma thane covid lai gi de chei amani mang da makhoi sing sina operate to horom aduna masi sum yang kan da entire backlog tam masi yang kan da myanmar da achoba movement ama aduga myanmar haise masi da akhoi ngasai gi geopolitics khana bani na myanmar haise larik haiba english haiba lam na te Burmese English haitem aduna makoi se da khoi gi sigi geopolitics da mapan gi ama yobra haidi English hairaga tholai bise Burma da leraga English hairaga tholai bise mache chingna ningai oi haibam thamjaninge aduga ngasagi ku toroga hard khibada ngasai si Athouba am toina haibani moi gi leadership sin base masigi cherak 2000 dagina 2010 sai da leadership sin loi change tawiba masira change tawiba si moi English loi haiba Burma di su laiba moi se aduga Indian citizens loi wa yam thunu oi kheba aru akhoi na hangina English sungai hai tabar Burma sida English phajana ngangba kanggu singsa laga Manipur gi underground hana gi lerme kuki myam se loina tawkhraga moina leadership loina emerge tawkri se aduna hoji kamasi kamaina no sineba aduna akhoi na masidi yengi se akhoi na sukang khang da ba angle ama makhoi myam se train to ba masa myam se phajana haiba ama karigumba manung da karigumba iri amadi chen ba akhoi di charakpadi khangaba khangde khangda ba adum ba yam mali hano ja thamjage ba aduna hojiki generation che koi kokomina ngrang press conference haibi ke sumaina hojiki laina se hoji akhoi na hajin nei na da hape de khange ba adu makhoi se kamaina fight to doino na akhoi ojana thambi khibdo akhoi gi strategy di laina je khangamina mo se kamaina fight to doino haibdilla achoba laina paisa su am paiba arms su am leiba adu international support su leiba aduga hojiki geopolitics se je makhoi du su favor to ba kana na favor to wi kanodagi akhoi European bell adagi US bell asu support tauba adagi India gi system na su moi de favor tauba yam chauba mechanism ama taubani na kitang haina taudadi yaroi aduna anoba strategy ama kokomina ngrang let taudan taubai se masida sida akhoi convention ku phamninge adu oja aiba expert me amna university gi ke yorokanda ama tholakani aduga madura people's movement ama aduga makhoina tawse karino haibadu tholakani na thamjak